Жыйынтыгында уна айып корууга киргизилип, тонировкасы сайрылып, 17.500 сом айып пулу салынып, протокол түзүлүп берилди. Orqan qaydan ko'tar qo'y. Orqasini ko'tarib qo'y. Bitta tutsan tırp dedi. Oraya dokumentlerini al. Bak protokol al, dokumentleri al. Ne şu götür koy. Evet, götür böyle olsun. Dokumentlerini. Oha. Катардагы окуя шаар ичинде оор жүк ташуучу унаа менен жеңил унаа кагышып, бирок ич ара келише албай көпкө турушкан. Кийин майчилер аралашып, мыйзам чегинде иш алып барылды. Биз башында талашып бүткөндөн кийинки гана окуяга күбө болдук. Sizlerge çeyinki kimler turgan? Sizlerge çeyinkiler. Sizlerge Ular baga o saat 6:30'da geldi. yok. Sizlerge biz kelsekçi. Ha, can gelgen ekenler. Sizlerge canlı çıkkan eken. Bularga çeyinki gaylar bolgon. Bunday. Bularga çeyinki gaylar boldu mu dedi? Ha, men aytdim. O tergoç aytdı. ТТПны жараткан эки тараптуу бирде ПМ кызматкерлери айып короого алып барышып, актынын негизинде наркология бөлүмүнө алып жөнөштү. Onu biz yazmayız aka. Ha? Onu biz yazmayız, onu tergösüler. Onu bargan ba? Arvasa. Tamam, bir ne yapardın? ТТПны жараткан эки тараптуу бирде ПМ кызматкерлери айып короого алып барышып, актынын негизинде наркология бөлүмүнө алып жөнөштү. Karmaysın. Rezina tüttü ozuna salıp şu sulu jutpanın suğa üylöylü. Su kaynağında şarapta üylöylü, suğa üylöylü ki.
Üle. Бактыга жараша наркология бөлүмүндө 2 айдоочудан алкоголь ичкендиги аныкталган жок. Экотен сол мастык аныкталган жок. Инспекторлар шаар ичинде күмүш түстөгү Mercedes-Benz унаасынын айдоочусун маска шектүү катары көрүп артынан түшкөн. Айтымдарында айыл ичин аралап кутулуп кетейин деген оюу айдоочу эч токтогон эмес. Бирок колго түшүүдөн башка айла калбаганда гана багынууга 18ге жашы жете элек айдоочу аргасыз болгон. Оскар, ему страшно идет, Yumurat Hiç kim urgan joqsың. Sen turatqa. Kim alı жетет деген. Ички урбан жакшылай. Басып Атенең чакырасың. Ой, капшон. Sen pasportunda права. Sen atının var mı? Жоқ, aka. Озақтан башты. Ha? Ne oldu? Maşinada korkup kettin mi? Var, жаш балдар екен да 3-өө. Эме тартып қойдым. Тартып қойдым. Мектепте оқып кеткен бұлар. Қорқып түре салып алып тұр бұлар. Korkup saldı onu sen. 2000. Ha? Gördün mü Krasnı'dan ötken iki jolu? Splaşno, двойной splashnoga çıkanın gördün mü? Sürüşüp keteyim dedi maşinalar mı? Gördün mü? Avtokulüganство kılıp arkasını oynatkanın gördün mü? Birinci daşına kıldı. İki jolu margat kıldı. Ana kıldı. Bayke neme kıldı. Narkı betke ötüp kalıp ketti. Gördün mü Roşan'ı? Toktat desek de toktat dep bakırdı gemi. Ki toktat gemi. Atınesi kalktı bunun. Maşına bir uğratalım. Çakır oşa buratalım. Atının çakır sen de atının Çakır Rusya'dan mı gelsin olsun? Hazır tapamayın lan telefonunu. Betting yemeği mi aldı? Betting yemeği mi aldı? Ha, bunlar Atının çakır olsan Унаасы айып короого киргизилгени менен протокол жазууга келгенде айдоочунун унаасынын техникалык паспорту, айдоочулук куөлүгү жок балдардын жашы 18ге толбогондугу аныкталды. Конч камера не болду эле башында? Биз Деупост болчубуз. Биз постто жүргөндө бизден кесиптештерибиз байланышка чыккан учурда өзүнүн рация менен мобиль менен байланышкан учурда 002 Mercedes-Benz качып кетти. Российский номер деп айткан. Биз артынан кесиптештерибиз артынан барган учурда бул жакты таба албаган. Инспекторлор секин айдап ушул бул адамдын коопсуздугун ойлоп булган эмес. Биз барган алда биздин астыбызда встречный чыгып калган. Аркасынан кирип барсак биз талаага кирип калдыңыз да. Бир талаага кирип калды. Ошо таладан биз кармап жатап келдик. Ичинде 2008-жылкы жаш балдар болгон. 2008-жылкы жаш балдар болгон, аларды да коркутуп салып алган өзү. Мен жооп берем бардыгына. Аз жагдай кандай болот? Мындан кийинки кадам эмне болот? Мындан кийинки кадам убактылуу кармаш жайга апарабыз. Себеп дегенде бунун өздүгү тактырылып элек, тем более машина угун болушу мүмкүн, урдалган болушу мүмкүн. Кезектеги билдирүү шаар ичиндеги Айтива көчөсүндө чакырылган. Жерине барганга чейин тоскоолдук жараткан айдоочу унаасы заматта олтуруп, айып короону көздөй шашты. Долон, дизотчуга байланышкан долон. Унаасы айып короосуна киргизилип, акт түзүлүп, наркология бөлүмүнө алып барылды.
Oturun. Bunu yürüp koysun. Üç kadına kazanırsam bu şartlar parasını ödümüyor. Üç kadına. Gel buraya şu kameraya, gel koy versin eve. Sayınaka geleceğiz. Narkolar gideriz biz. Otur. Hayırlı hoş geldin. Oldu şey. Öz narko yaparım. негізінде тоқтатылып түсіндіріп беріп қойшы ташекті машинасын айып қорғап жүргізіп протокол толтырып жатады. Қанша протокол? Протокол қанша сумма? Суммасы қанша? Суммасы 17.500 193 Мастыққа шектеу мас екеніңіз анықталды. Шын эле? Мойныңызға аласыз да? Жаслан оны. Маяк аталышындагы рейд 103 жана 101 кызматынын унаалары менен биргеликте Ош облустук жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы рейдтик иш-чара өткөрүштү. Анда бир нече баш ийбестиктер кармалып, тийиштүү протоколдор түзүлүп берилди.
Лаветка тоқтатып. Niye kol koymayız? Arkasını жазып қойса болады де. Arkasını ne жазış керек? Maişok reyt болады, өзіңіз байқамадыңыз. Скорый тұрады, пожарный тұрады. Мен арқамда орықшы адамды кетіп олар. Орықшы адам болса тоқтатпайсыз өзіңіз. Скорый кетіп отпай алдыңызда. Таяр, скорый кетіп отпай алдыңызда. Скорыйны ауған қылып кетіп отпайсыз сіз. Қарама қаршыға шығып. Болды қойыңыз протоколға. Қалмалы, сүйенгендер. Қандағандар жеуін от кескен адам. 70% бар. 70% төлейсіз. Байқалапсың жаспай. Болыңыз, жолдас айдач. Бak şu bol. Қаласаңар құлап салды, бой қойым деді. Онда құлап салды, еркек шешілді ғой. Құлағыңдар алып. 10 мың соңға шына балама дәрі алып берем еркек. Мен только военный документ айтамын, мындай білген жоқпын да, мен өмірімде бірінші болды. Машина бірінші болды тоқтап тұрды. Лучше қамау өргенен 10 мың төлеймін мен. 10 мың үшін төлеймін да. Еркекше 10 мыңнан ашып, 3 мың ашып тұрасың, келеймін саған лично. Құдай қолды. Тартпайлыға çıkan болды деме. Азыркы ушул саатта ушул маяк аталышындагы белгисине жол бербегендиги үчүн 15 айдоочуга Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 180 беренесинин негизинде протоколдор түзүлдү. Буларга мыйзам чегинде 10 миң сом акчалай айыптар салынышат. Мыйзам боюнча алар жол бошоп бериш керек эле да. Мыйзам боюнча айдоочулар милдеттүү түрдө мисалы медициналык тез жардам автоунаасына, өрт өчүрүүчү автоунаасына же болбосо баягы жол коопсуздук кызматынын кызматтык автоунааларында баягы көк кызыл майочолор менен келе жатканда алар мисалы чет өлкөдөн жогорку деңгээлдеги делегациялар келиши мүмкүн. Же болбосо ушул адам өмүрү менен күрөшүп бара жаткан медициналык тез жардам автоунааларын милдеттүү түрдө бошотуш керек.